Gramofon, slike, stolovi, satovi, muzički instrumenti, garniture, sve sa kraja 19. i početka 20. vijeka. Ovi predmeti ne govore samo o tome kako je izgledao namještaj imućnog Trebinjca, već donose mnogo dublju priču o jednom novom stilu života i načinu ophođenja koji su ondašnji stanovnici ovoga mjesta prihvatili od austrougarskih oficira i njihovih supruga. Većinu eksponata Muzej Hercegovine pribavio je otkupom od potomaka imućnih vlasnika. Interijer gradske kuće s kraja 19. početka 20. vijeka, predmeti su, jedan dio je otkupljen, a jedan dio smo dobili poklonom od naših sugrađana. Ono što je jako važno da napomenemo kad je riječ o ovoj samoj postavci jeste da ovaj namještaj pripada jednom čovjeku koji je živio krajem 19. vijeka u Trebinju, ali ne u samom Trebinju što je podrazumijevalo grad, nego je živio u Lastvi. To tada je bilo seosko područje i hoću da naglasim koliko nije bilo bitno mjesto prebivališta, odnosno područje, nego sama svijest koju je imao Šćepo Vujčić, čovjek koji je bio ispred svoga vremena, ako mogu da kažem, čovjek koji je bio predsjednik, odnosno jedan od članova upravnog odbora za gradnje našeg sabornog hrama, čovjek koji je želio da svojim ukućanima, svojoj porodici predstavi, odnosno obezbijedi namještaj koji je, slobodno možemo da kažemo, imala krupna buržoazija tadašnjih evropskih predstavnica, počevši od Pariza, Beča, Pešte, tako da Šćepo vjerovatno odlazi u Dubrovnik, tamo se prave porudžbine, namještaj stiže i on to izlaže u svojoj kući koja je bila u Lasti. Šćepo je bio jako ugledan čovjek koji je imao veliko imanje i na tom imanju je uzgajao vinovu lozu, poznatu hercegovačku žilavku, vino koje se i tada pilo na Bečkom dvoru i koje je danas jedan od prepoznatljivih brendova naše gastro ponude. Mi smo ovaj namještaj, odnosno primaću sobu i radnu sobu otkupili od njegovih potomaka 90-ih godina, tako da je to već dugo u muzeju, a 2007. godine smo postavili kao stalnu postavku. Pored ove primaće sobe gdje su sami sukućani okupljali za neke vrlo važne datume za samu porodicu, ne samo i tada nego svakodnevno, i radna soba gdje je vjerovatno Šćepo pravio velike i značajne projekte, ne samo za njega i njegovu porodicu, nego uopšte za Trebinje i Hercegovinu. Pored namještaja koji pripada porodici Vujčić, tu je svakako i namještaj koji isti period pripadao je porodici Atanasija Popovića, našeg jednog od prvih akademskih slikara, rođenog u Trebinju, koji je akademiju završio u Beču, zahvaljujući njegovom bratu Urošu Popoviću. Jedan dio namještaja se danas nalazi u našem muzeju. Tu je namještaj koji je posjedovala gotovo svaka porodica na području Trebinja i Hercegovine poslije Drugog svjetskog rata. To je porodica Ratković i zahvaljujući ćerki Slobodanki Sekulović-Ratković, ona se danas, to je riječ o spavaćoj sobi, nalazi kod nas u muzeju. Među najinteresantnijim eksponatima koji privlače najviše pažnje posjetilaca nalazi se i jedan gramofon. Riječ je o jednom od najstarijih modela gramofona, vjerovatno od onih koji su prvi stigli u Trebinje. Pažnju privlači i pijanino Luke Ćelovića, uglednog Trebinjca koji je početkom 20. vijeka bio jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji. Sve svoje imetak i veliko bogatstvo koje je stekao poštenim radom je poklonio Beogradskom univerzitetu, iako sam nije bio mnogo školovan, ali je shvatio u svome radu i velikom radnom iskustvu koliko je bitno obrazovanje. Muzej je prije par godina otkupio taj pijanino od
potomaka porodice Ćelović i ona se danas nalazi ovdje kod nas u muzeju i upravo mi svim našim posjetiocima pričamo o Luki Ćeloviću, čovjeku koji je rođen u 19. vijeku u Trebinju, ali koji je jako mlad otišao iz Trebinja i radio, napravio jednu čitavu imperiju, istekao veliko bogatstvo, ali ništa to nije zadržao, nego je poklonio i upravo koja je važnost zadužbinarstva. To je vrlo jedna značajna i pohvalna kategorija. Danas o njoj malo, rijetko čujemo, ali prosto se nadamo da će se i sada rađati i živjeti ljudi koji shvataju važnost toga. Čula sam negdje da se ljudi iz Srbije kada dođu baš oduševe kada čuju da je taj pijanino pripadao Luki Ćeloviću. Pa jeste, zato što o Luki Ćeloviću se malo zna. Zna se da je čovjek sagradio između ostalog hotel Bristol, da zgrada u kojoj se nalaze menza studentska 3 kostura na Obilićevom vijencu i uopšte ta Sava Mala gdje je danas sagrađen Beograd na vodi je bilo vlasništvo Luke Ćelovića, ali ono što lično na neki način kategoriše Luku kao ličnost, kao čovjeka, šta je on to volio, čime se bavi u slobodno vrijeme, upravo je taj pijanino koji svakako možemo reći da je jedan od njegovih ličnih stvari. Jedan od predmeta koji ima svoju priču, to je muzički gramofon koji nam je Đurašković poklonio. To je jedan od prvih gramofona koji je izašao u muzičkoj industriji, koji je radio tako što se ova ručica sa strane okretala i samim time se proizvodio zvuk. Tu su također imamo jednu muzičku ploču koja je neki jazz, blues i to smo puštali našim posjetiocima, jer danas je vrlo teško dobiti tu vrstu zvuka sa takvog muzičkog, a mogu slobodno reći, kutije i ona taj isto eksponat priča svoju priču o tim nekim prošlim vremenima. Među interesantnim predmetima je i čuvena mašina Singerica. Ovaj eksponat svjedoči o modernoj kućnoj radinosti koja je u to vrijeme bila zastupljena. Singer mašina u domovima modernih Trebinjki tada je zamijenila dobro poznati stan za tkanje. To je upravo jedan eksponat koji smo također dobili poklonom i upravo na njemu se, kada se sama fabrika Singer, upravo je ta mašina, a inače u Trebinju je postojala škola, stručna škola u kojoj su djevojke učile da šiju, vezu i pletu. Ona se nalazila u parohijskom domu današnjeg pored Sabornog hrama i tamo su djevojke učile se tim vještinama, jer za taj period, to je također taj period kraj 19. početak 20. vijeka, sve čak i poslije Drugog svjetskog rata bilo vrlo važno da žena zna i da veze, i da šije, i da plete, jer ti ručni radovi su smatrani vrlo važnim i značajnim. Kako reaguju posjetioci baš kad dođu ovdje? Kakve su njihove reakcije i da li Trebinjci dođu da vide kako je to izgledao stan njihovog, da tako kažem, sugrađanina nekad prije, eto koliko, 100 i nešto godina? Da, pa moram vam reći da upravo ovaj dio postavke koji je nastavak naše stalne etnografske postavke izaziva veliko interesovanje. Prvenstveno kad se taj sveobuhvatni utisak o Hercegovini, negdje gdje su ljudi s jedne strane spavali na kamenim krevetima, a s druge strane imamo stilski namještaj koji je iziskivao i posebno držanje i sjedanje, jer prosto je takav položaj tijela da je davao jednu vrstu otmenosti, izaziva veliko interesovanje. Prvenstveno im negdje nije ni jasno kako i ko je mogao sebi da obezbijedi takvu vrstu luksuznog namještaja i onda kroz našu priču shvate i da kako su ljudi koji su živjeli, radili, prosto mogli sebi to da priušte, a i nešto što je direktno vezano za njihove pretke. Evo, na primjer, namještaj porodice Ratkovi, to smo gotovo svi negdje imali prije 50-60 godina, ali kako su se mijenjali modni trendovi, tako se mijenjao i sam namještaj kao dio svakodnevnog pokućstva
tako da smo negdje to zaboravili, ali upravo eto mi smo tu u muzeju da podsjetimo ljude kako je to izgledalo. Iako je veći dio namještaja u gradskoj kući otkupljen, u Muzeju Hercegovine ističu da ih raduje što su jedan dio eksponata dobili na poklon od građana. Značajno je, kažu, što su Trebinjci svjesni važnosti čuvanja eksponata u muzeju, jer to je, napominju, najbolji način da spoznamo svoju prošlost, ali i da obogatimo svoju sadašnjost i budućnost.